Zdravo, ja sam dr. Ivica. A ja sam dr. Miloš i danas pričamo o našim favoritima za 2025. godinu kada se radi o serumima. Serumi su generalno proizvodi koji najčešće koristite, pa se nadamo da će vam ovaj video biti posebno zanimljiv. Serumi sa C vitaminom predstavljaju osnovu anti-aging rutine zato što vitamin C štiti našu kožu od oštećenja raznim faktorima iz spoljne sredine, a takođe stimuliše sintezu kolagena, smanjuje bore i smanjuje hiperpigmentacije. Zlatni standard za serume sa C vitaminom je SkinCeuticals i Ferulic, a najbolja replika ovog seruma koja je cenovno pristupačna je Timelessom vitamin C. Ključni sastojci u oba seruma su isti, a to je čist C vitamin, stabilizovan ferulnom kiselinom i vitaminom E. Ovo je jako važno zato što ferulna kiselina i vitamine omogućavaju da proizvod duže vremena ostane aktivan. Takođe, velika prednost ovog seruma je što je u airless pumpici, tako da je vitamin C maksimalno zaštićen od oksidacije. Jedan od najuniverzalnijih seruma koji je pogodan za gotovo sve tipove kože je Manjo-Bifida ampula. Ovaj serum je baziran na fermentisanim sastojcima bifide, laktobacilusa i saharomicesa, a pored toga sadrži i niacinamid, hijaluronsku kiselinu, ekstrakt centele i epigalokatehin. Ono što je interesantno, ovaj serum je na neki način replika mnogo skupljeg Estée Lauder Night Repair seruma. Inače, fermentisani sastojci su poznati po tome da izrazito hidriraju kožu i u kliničkim studijama je pokazano da nakon upotrebe seruma sa bifidom koža bude značajno hidriranija i da se kroz kožu gubi značajno manje vlage. Ovi sastojci pored toga deluju i antiinflamatorno, znači smanjuju zapaljenje i umiruju kožu, pa su vrlo pogodni za kožu kod koje je oštećena kožna barijera, kao što su recimo kod onih osoba koji imaju rozaceo ili pak tokom zime kada je koža oštećena hladnoćom. Zbog svog antioksidansnog delovanja epigalokatehin kao sastojak doprinosi anti-aging delovanju ovog seruma. Iako ovo nije, da kažemo, definisan kao anti-aging serum, već kao više serum za hidrataciju, zbog izrazitog delovanja na inflamaciju, a mi znamo da inflamacija, odnosno zapaljenje, doprinosi starenju kože, mogu bi da kažem da ovaj serum ima izrazito preventivno delovanje na pojavu prvih znakova starenja. Vrlo je važno da napomenem da se ovaj serum odlično kombinuje sa malo pre pomenutim serumom sa C vitaminom, jer će C vitamin obezbediti uticaj na sintezu kolagena i delovanje na flekice, dok će ovaj serum odlično hidrirati kožu i umiriti eventualni nadržaj koji može da se javi kod nekih osoba zbog primjene visoke koncentracije C vitamina. Kada se radi o peptidnim serumima, naravno da nismo mogli da se odlučimo samo za jedan, uzdući da postoji izuzetno veliki broj peptida. Moja strategija generalno kada se radi o peptidima je da je možda najbolje odabrati jedan proizvod koji sadrži visoku koncentraciju jednog ili 2-3 peptida i jedan proizvod koji sadrži kompleks većeg broja peptida. Na ovaj način ćemo ostvariti kombinovani efekat i najbolje rezultate. Kada se radi o pojedinačnim peptidima, serumi koji generalno u svetu i kod nas trenutno dominiraju su Timelessovi Matrixil serumi sa peptidima. Postoje dve vrste, Matrixil 3000. Ovaj serum sadrži čuveni peptidni duo, radi se o 2 palmitoilpeptida i Matrixil 3000 ima izuzetno veliki broj dokaza da poboljšava stanje naše kože. Zapravo, Matrixil 3000 utiče na povećanje sinteze kolagena i elastina, na poboljšanje teksture kože i na smanjenje inflamacije, odnosno zapaljenja. Drugi serum sadrži novu generaciju peptida Matrixil 6 Sinte i ovaj
matriksil peptid, pored stimulacije kolagena i elastina, utiče i na druge komponente koje su važne za izgradnju takozvanog dermalnog matriksa, odnosno te dermalne mreže koja daje čvrstinu koži. To su pre svega hijaluronska kiselina, fibronektin i druge proteinske strukture. Tako da, pored efekta na smanjenje bora, serumi sa matriksil 6 sintepeptidom mogu u nekoj meri poboljšati tonus i čvrstinu same kože. Kada se radi o serumu sa kompleksom peptida, tu nismo imali mnogi dileme i sada će Ivica otkriti koji je to naš favorit sa kompleksom peptida. Definitivno jedan od preparata koji smo najviše preporučivali u 2025. godini je Numbuzin broj 9 nad BioLifting Esencija. Iako nosi naziv Esencija, radi se o jednom vrlo hidratantnom serumu. On ima vrlo kompleksan sastav i pored nada koji sadrži niacinamida, sadrži kompleks od 50 različitih peptida, pored toga sadrži kompleks antioksidanasa, vitamin E, glutation i resveratrol koji se snažno bore protiv procesa starenja. Kompleks od 50 peptida je najznačajniji za anti-aging efekat ovog seruma. Ono što je važno, serum je vrlo pogodan čak i za osetljivu kožu, neće izazvati nikakvu iritaciju i mogu ga koristiti ljudi sa svim tipovima kože. Kada se radi o serumima za hiperpigmentacije, teško je odlučiti se za jedan, budući da su hiperpigmentacije uporne i da zahtevaju istovremenu upotrebu više različitih preparata. Ali hajde da kažemo da je ono što smo ove godine najviše preporučivali svakako Numbuzin number 5 Vitamin Concentrated Serum. Ovaj serum sadrži 5% niacinamida, 4% traneksaminske kiseline, alfa-arbutin, ekstrakt sladića, glutation i derivate vitamina C. Ovo su sve supstance koje utiču na različite faze u sintezi i eliminaciji pigmenta, tako da ima više mehanizama preko kojih deluje. A ovaj serum možete dodatno pojačati ako u njega ubacite i rastvorite prah čistog C vitamina. Mixon ima ampule koje sadrže prašak sa čistim C vitaminom i ukoliko pomešate pola ove ampule sa serumom Numbuzin number 5, dobit ćete još efikasniji proizvod i protiv hiperpigmentacija, ali i odličan anti-age proizvod sa vitaminom C. Kada se radi o serumima sa retinolom, proizvod koji se ove godine definitivno izdvojio je Selimax Retinol Tightening Serum. Ovaj serum sadrži 0,1% čistog retinola, što je, da kažemo, neka koncentracija sa kojom se počinje. Međutim, sadrži i veliku koncentraciju mikroiglica. Mikroiglice služe da naprave kanaliće u koži koji će omogućiti ulaz aktivnih supstanci u dublje slojeve kože, tako da retinol će ući u dublji sloj kože i ostvariti efekat kao da je u većoj koncentraciji. Pored toga, iglice odlično popravljaju teksturu kože, pa ukoliko imate problem sa sitnim ožiljcima od akne, sa grubom, neujednačenom teksturom, proširenim porama, ovaj serum je idealan za to. Takođe, tu je i kompleks od 9 peptida koji će, zahvaljujući ovim mikroiglicama, ući u dublje slojeve kože i stimulisati sintezu kolagena i elastina. Znači, prvenstveno, idealan serum ukoliko imate probleme sa teksturom kože i proširenim porama, a želite i proizvod koji će imati i anti-age efekt. Još jedan odličan proizvod sa retinolom je od brenda Skin 1004, Retinol Boosting Shot. Ovaj proizvod sadrži nižu koncentraciju mikroiglica, ali veću koncentraciju retinola, 0,2% čistog retinola, i tu je takođe i retinal koji je derivat retinola i nešto aktivnija forma. Fokus ovog proizvoda je dominantno na anti-agingu, tekstura samog proizvoda je bogatija, a broj iglica je značajno manji i njihova osnovna funkcija u ovom serumu je da omogući dublji ulazak retinola i retinala, a znatno manje će uticati na samu teksturu kože. Odličan proizvod za ljude koji su koristili proizvod sa blažim retinolom i žele da pređu na retinol srednje koncentracije.
u moru dobrih seruma. Mi smo za vas izdvojili samo neke, verovatno smo i neke odlično preskočili. Tako da ispravite nas, pišite nam koje ste vi probali i kako su vam se dopali. A mi se vidimo u sledećem videu.